uKristu waseNazaretha. Siyanibingelela bazalwane. It is yet another beautiful day. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi ngiyalithatha leli thuba ngiyalamukela kakhulu, ngibingelele kunina nonke bandla lenkosi, bandla lika Jesu. Sibonge kakhulu ukuthi nihlezi ninathi njalo ngalolu hlobo. Yes, uNkulunkulu makadunyiswe, makabongwe, makadunyiswe njalo. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Azangikhumula ingoma ethi owahlatshwa eGolgotha. Ngixolisa bafowethu ngibe ngilungisa lapha khona bekungekho right, bengabonanga. Yes, ngenzela ukuthi sikwazi ukuthi siswane kahle. Yes, sibonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu ke makadunyiswe, abongwe zikhathi zonke. Igama lami ke ngu-ST Wadlamini. I am the child of God, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Sibonga kakhulu. Today I'm joined by udadewethu Esnayila, the woman of God, ozosilandisa about sozwa ngaye kodwa ke kudala sile izimpi zokuba lolu suku lugcine lufikile. It took us a very long time. We'll plan kungenzeki, the sekwenzekile. Hayi kwenzeka inkinga ke manje umuntu angasakwazi ukuphuma, evalelekile ukuba akwazi ukuyomlanda lutho. Sabathe lutho. Hayi kwaze kwaphoqa ukuthi ke ke sibiza abantu bazosiqhekezela. Saqhekezelwa ke manje. Sakwazi ukuthi ke kugcina ke kuphumekile. Kube bengasibona abantu abafikile ukuthi bakwazi ukuzisiqhekezela. Bese lokho sixoxa nje singixoxa naye ungaleyo komnyango kweButler Garden, nami ngingapha ngaphakathi. Akwazi ukungena nami ngikwazi ukuphuma. Kodwa sekwenzekile ke. Siyabonga kakhulu bafethu egameni lika Jesu. Woman of God, right? Right, man of God. Uyaphila? Ndiyaphila, man of God. Kunjani? Into yakhe inezimpi. Uyayibona? Ekugcineni kodwa ke sesibonga usegcine kwenzakalile. Ayikho enye indlela ngoJesu nje. Siyabonga. Zazimbe zingaka. Amen. By the way ke, this is a Christian platform. Njoba ngihlezi ngisho ngithi umzalo nosendaweni right kakhulu mawusuke ula. But ke anisicela senkosini ukuba lolu suku nale episode ihambe kahle kakhulu. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord, for another opportunity yet again. In the mighty name of Jesus. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu wethu engcwele, phakama njalo, uphakame uNkulunkulu wethu namandla ezimeni zethu zonke, uvele wena. Phakama njalo Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, vela ngamandla uNkulunkulu wethu engcwele, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, Lord. Amen. Woman of God, angithathe leli thuba ngikubingelele once again bese ngikwamukela. Uyaphila? Ngiyaphila, man of God. uNkulunkulu semuhle. Siyabonga. Ngibonga ukuthi ngimumusa kaThixo sendifikile kule ndawo. Ekugcineni. Bekungelula kodwa kwenzekile. Siyambonga uJesu, siyamdumisa kakhulu. Mhlambe nje nakulabo abaqala ukukubona usiphe nje introduction. Igama lami ndingunwabisa Nkawule, ndisuka kwindawo yase Eastern Cape, uGatyane, uQhakazana. Uthetha isiXhosa hle, umXhosa? NgumXhosa qha. umXhosa kuthiwa gqithi. Ndiyathetha kaloku. Uthetha gqithi noma uthetha nyani? Ikuphi okuright? Ikuphi okuright uma umuntu umethi uyathetha uthetha gqithi noma uthetha nyani? Ikuphi okuzwakala? Ndiyathetha kaloku nyani ndiyathetha. Uthetha nyani kahle. Ugqithi owanona? Bonke. Nogqithi uyangena? Yes. I think so. Siyabonga. Siyabonga kakhulu mama. Sike sathi ukukhuluma kancane, sike wakwangithumelela nje sikhuluma kancane ku WhatsApp. Mhlambe nje ngale kokumusha isikhathi, mhlambe sivele singene straight kwinto yethu esilethe lapha namhlanje. Wakongilandisa about ukukhula kwakho nama spiritual attacks njalo oba nawo. Ngiyafisa nje ukuthi mhlambe usilandise mhlambe from la iqale khona. The devil is a liar.
asikwazi ukuthi sesilwe kangaka maqede bese singalisebenzisa ithuba inkosi esiphe lona ukuxoxa ngento odlule kuyona okanye ngento odlule kuyo. This is an opportunity, so ngiyathanda ukuthi sivele singene straight kuyona ngesixoxe ngayo. Amen. Amen. Ndiyanibingelela nonke enithe nabukela le show. uThixo abe nani. Ngokwenkolo yami angizokholela ukuthi mhlawumbi nibone mina nini angazi ngizoyibeka kanjani kodwa ngizokwenza amandla kaJesus. Ngoba ngizoveza uJesus ukuthi uyaphila. Yes. Akukona ukuthanda kwami kodwa kungamandla wakhe. I love it. So ngizokwenza itestimony yomuntu othi akazi ukuthi enze njani kodwa ngizomnikeza ithemba lokuthi konke odlula kuko ukhona uThixo. And ekhona uThixo nje ngokwakho ukwamkela uJesu konke kuyenzeka. Sometimes man of God izinto azenzeki ngexesha thina esifuna ngazo kodwa zenzeka ngalendlela zenzeka ngazo. That's correct. And makwenzekayo ukuthi ekhuleni kwami mina ndingulomntwana ndinguye ngikhulela kwindawo yakuqhakazana kuGatyane. Ngikhuliswa ngugogo wami ndizawumixa nesizulu ke baba. Ngikhuliswa ngugogo wami nomkhulu wami yabo. So ngakhula ke ngalendlela ngikhula ngayo. Ekhuleni kwami man of God kangibekulula empilweni yami. Khula ngaphandle kwabazali utata ngimazi yabo. Njengoba ngamazi nje utata ke so ekukhuleni kwami ndizoyiqala lapho ndiqala khona. Lo muntu umbonayo namhlanje mina ngikhulele esibhedlela kwindawo kuthiwa kuseThafa Lofeve eCentane. Okay. Le ndawo le engikhulele kuyo bengimuntu ongakhona ukuthetha. I think ngeke ngithetha ngezandla manje. Yabo. So kodwa ke ngangihleli nabanye abakhubazekileyo ngokungakhe ndabona yabona mhlawumbe na 5 years angazi. Okay. Kodwa ngikhule ngimuntu ongakhona ukuthetha. So mangikhula ngingakhona ukuthetha ke ngokudrainwa ngisenzwa yonke into. Hayi ke kwaba ekugcineni bangikhulula ngakhona ukuthi umuntu othethayo yabo. Mangithi umuntu othethayo yaqanda esikolweni mangiye esikolweni bamangala bonke abantu bathi lo mntwana lo clever too much yabo. Yes ke ndafika ngoJuni icrash zazingekho ngexesha lami yabo. So ngafika esikolweni ndabedlula bonke bebese classini. Hayi nganyusela kwenye ilendi grade kwenye indawo ngabeka ngaze ngawubeka kwiclass ephezulu uJuni lapho. So ekhuleni kwami hayi wabona usathi kwakunabantu abesithi inkulu into ekulomntwana yayibo. Ekhuleni kwami ke ngikhule ngaphandle kwabazali ngoba ngitsho ngikhuliswa ugogo wami mangikhulayo ngiqala lapho ukuthi bengakhona ukuthetha. 2 ngikhule kabuhlungu kakhulu bekungelulanga empilweni yami ngikhula ngerape. Abalume bami abayi2 ngabazalwa noma wami mama bengekho ebehleli eNatal yabo. So owesithathu yayingumuntu relative kukhala into yokuthiwa kuya entabeni. So waye uya entabeni esisiya lapha endlini so ngaba ngowesithathu kwirape engangikuyo. So but angazi noma ngizawuthi yangithatha mhlawumbe noba yi2 years noba intoni but ayinto eyayisenzeka. Ibuhlungu kakhulu ndingazi ukuthi ngizokhalela kubani because ugogo wami yayingumuntu westreet and wayengazovuma ukuthi ngabantwana bakhe ukuthi kuthiwa kundikenza into ethile yabo. Yes ngaqhubeleka lapho ngathi ndikwi-grade yabona ndihlala ndigula uyabona ndinekhanda too much ngavunzima nokuthi ndigobe ndisilwimpi yabo ekhuleni kwami yabo. Ngakhula so ekhuleni kwami ngapasa ilento ngaqala ukuyethini ngiyokwenza ugrade 10 eCape Town. Okay. Mangiyokwenza ugrade ugrade 10 eCape Town ngahlala nomakazi wami impilo yayinzima nalapho. So ngenza ugrade 10 ngenza ugrade 11
mangenza ugrade 11 mangizokwenza ugrade 11 umama wami 2004 waqala ukuthi abuye eNatal because bechate nestepfather sami eNatal. Okay. So waqala ubuya ke 2004 ugogo wami wachona ngoba umkhulu wami yena wachona 1999. Ugogo wami wachona mina ngathi ngenza ugrade 12 ngaqala ukuba pregnant. Ngiyaqala ke ngokuthi nje mekuchona ugogo wami nje ngiqala uhlala noma wami. Noma wami asazani uyabo. So masingazani ke kulapho kwaqala khona isuffering empilweni yami. Izinto ubuhlangabezana nazo ngalezo ikhathi ngaleso sikhathi umngakanani manje ngaleso sikhathi? Ndizobenina ngabe but 2003 or 2003 so bengisenza ugrade 11 so 2004 ngaqala ukuba pregnant so kuba ugogo wami wachona ngaqala ukuthi ngiqala uhlala noma wami ke ngoku. Usuhlala nobani ke noma sekushone umama ke? Sengihlala noma wami. So kusokuqala lapho ke ngoku impilo ukuthi bebhlungu. Like wawuhlala nomama wakho so uhlukumeza kanjani ekuhleleni umama wakho manje? Sengasho ubuyile uma wami ngo2004 sengiqala ukuhlala naye. Mebuya ngo2004 ugogo wami yachona. Mina ke ngobe bengihlala eCape Town. So uma wami ke umakazi wami wayengumuntu bakunzima wethu wathi uma wami ngibuyele eEastern Cape waqala ukuthi ngihlale naye. Okay. So angazi noma ngizodinga right. Okay. Yeah, so into ezinjani. So ugogo wami echonayo kwaqala ukuthi ngihlupheke. Because ukuhlupheka kwami ukuthi ngeke ngathola lo mntwana mangimthola ifirstborn yami ngaqala ukuthi ngixabana noma wami ke ngoku. Ngihamba ngihlala. Mhlawumbe ungayiphuthuma. Usuxabana nomama wakho nihlala khona la ekhaya. Yes. Nixabanani bangani nayo mama? Mhlawumbe nje ake siyithathe nje singayiphuthuma. Okay, mase ngiqala ukuhlala noma wami indaba ukuthi bese ngiqala ukuthi ndiye esikolweni ndenza ugrade 12. So wathi yena ukuthi undise esikolweni manje mina decide ukuthi ndibe pregnant. So angihambi into ofuna umsebenzi. So uyabo. So kwakunalanto ukuthi sasingavani and as understandani because angikhuliswanga nguye. Yes. Okay. So mhlawumbe singene kuloku kuhlukumezeka wakho. Uhlukumezeka ndlelani kwenzakalani enhlukumezweni zakho manje? So uhambo lwami lokuthini ngiye ngahlala noma wami so mangihlala noma wami kwakuthi asivani lapho nalapho ngaqala ngenzela ifamily meeting ukuthi mina ngilaleli wenza izinto ezibhlungu yazi empilweni yami. So uma wami decide athi angazi ukuthi uhlele into waye ungafuna umsebenzi so ngihamba ngisebenza ema-kitchen ndihambe ngisebenza ema-kitchen ngangisebenza ema-kitchen phinde ngibuyele ekhaya ungabi mnandi decide ukuthi ndihambe ngoba into engangiyifuna empilweni yami luthando man of God. Expect ukuthi ndema ndingakhuliswanga ngabazali bami njena umama wami sengiqala uhlala naye uzovala la ezagephu. Yes. So okay, omalume baphi ke lapha? Umalume 2004 umalume omncane sewachona oyi1 uyisaphila omunye oyirelative sewachona naye. Okay, sengisho ukuthi ke nasesikhathini lesi lakho uhlukumezeka khona bona ke ubukhona babo baphi bathini mabe kubona uhlukumezeka? So uthe ukuhlukumeza kwami ukuthi uma mama wathi ngisesikolweni mina decide ukuthi ndibe pregnant. Njengoba decide ukuthi ngibe pregnant every day man engithethisa ukuthi ufanele uye esikolweni uyabona and ufanele uye esikolweni ngoku pregnant wena ntontoni so ngaphela ngibane enga ngoba into ye rape yami zange ndayitshela umuntu. So ngavese ngathi hayi mina ngoba uhlala undithethisa ngiye ngahlukumezeka wena ungekho ngifacana nokulala nomalume bami no brothers zakho. So ngathi ngiqale ngaba ngumfazi lapha. Yabo. So ngamtshela kanjalo kwelapha sase siyaxabana yabo. Wathi ngiyeva ngithando yabo.
so lo nto yandihlukumeza, so ndadecide ukuthi nje sihlala sisilwa, bengingenayo lo nto ukuthi kunemvano. So njengoba sihlala sisilwa, ngadecide ukuthi mangihamba ngihlala ngifuna la nto ukuthi ngingathola umuntu ozovala ukuthi anginikeze uthando. So bengumuntu ohamba ezulazula nebag, uyabona, hamba ehlala. So if firstborn yami la ngihamba ngizulazula nalo mntwana, mhlawumbe na 3 months ndizulazula naye, kwaba nomnye umama we-relative wathi mandicenge uyocenga umama ukuthi athathe umntwana. So wathi mama, if ngashiya igrant uzoyithatha ingane. So ndashiya igrant, kwakuthi ngihamba ngizula ke, ngihamba ngihlala. Mhlawumbe ke singena na kule, kodwa nje uzoxoxa ngendlela ofisa ukuxoxa ngayo. Yes, man of God. Ngendlela nje ofisayo ukuze ungashiyi lutho. Kodwa nakule iyakho yokureshwa ngomalume, kwakungomalume abahlukene noma kwakumalume oyedwa nje? Yes, umalume omncane nomunye ungathi uphakathi, ngoba amalume bami bayi4 but ungowes3 yena. So bengokugcina, so lo wokugcina watshona. So bonke bebekuhlukumeza? Yes, every day, noba ungasafuni ukhala, awazi ukuthi uzokhalela kubani. But angazi noba ngoba ngikhule ngithule mina esikoleni, abantu abaninzi bandazi ndingumuntu othuleyo, bengathethi esikoleni, ngihlala ndizithulele mina. So ngiyacabanga ukuthi ibindidla ngoba into yakhona ibindidla, and uzothi mhlawumbe bandi ne-anger, ngikwatile, ngikhupha yonke into ebiyenzeka empilweni yami, yabo. So bengumuntu ohlala ethule. Yes. So leyo wa decide ungayitshela umuntu? Yes. Ebuncaneni bakho wakhula nayo nje, awuxoxela umuntu, awubika umuntu ukuze kube ney'nyathelo ey'thathekayo? Yeah, azange ndikhulumele emntwini, angithile umama nje amane ekhuluma amazwi engawathandiyo, yabo. Ngathi angikhathele ngoku the way ukhuluma ngakhona, because ngelinye ixesha uye uphele umzali mhlawumbe bekhuluma izinto ongazithandi, uphele umphendula nawe ngeyakhe indlela omphendula ngayo. Ngathi hayi, ngidiniwe ngoku ukuthi mhlawumbe ngoba ngiqale ngareyishwa lapha kowenu, yabo, ngatsho kanjalo. So ndingatsho kanjalo indaba ye-rape yavela kanjalo. Yini bukwenza wena ungayixoxela indaba? Angazi bebenza usizo. Okay ke, man of God, bengazi ukuthi ngingayixoxa kubani ke leyo ndaba, because umakhulu wami bengumuntu obene-voice ephezulu, yabo. Beningazi. So ibihleli kum leyo nto, ndithi esikoleni nje bandazi ndingumuntu obethule. Mhlawumbe singene kwezinye zezinto ubuhlukumezeka ngazo, mhlawumbe kungasesiyo leya sexual kuphela, zikhona ezinye izinto ubukade uhlukumezeka ngazo? Yes, so like ukuthi ngicabana nomama, ngiphume ekhaya ngihamba ngihlala, like bengicisha ukudla, uyabona, kwendenzela ama-meeting, kuthiwa ngimameli. So ngenye day umama wami ke ngo-one decide ukuthi angifunele umsebenzi konye umama avana nayo. Njengoba lo mama ndiva avana nayo, ngasebenza kuye lo gogo lo bekufuna ukuthi ngo-7 sibe siyalala. If asilela ngo-7 uzosibuza ukuthi sisahlelele ntoni. So ngikhe ngahlanya, ngagula ngengqondo. Wagula ngengqondo? Ngihlala kulo gogo. So njengoba mawugula ngengqondo kunalantu ukuthi uyeyiva into kodwa awukhona, kunento ekuphazamisayo. So kwakungathi kunento, ngivoice yayingaphumi, ngangigqiba yonke indawo yakhona. Yes, ngagula ngengqondo. So bangigula ngengqondo bazama abantu ukuthi bangithandazele. So ngaphinda ngabuyela kula mama lwana, ayiphumi ivoice but kunento engathi kufuna ukuthi ndithethe. So ngiyamva lo mama, wathi lo mama into zakhe azivani nami. So that's why ngihlanya, impundulo yakhe ayivani nami. So ngahlanya ke. Kuninzi, man of God. Witchcraft mina ngiyona engifisene naye kakhulu. Angazi kuka ngaphi ndigundwa ekhanda, angazi kuka ngaphi ndibekelwa amabekelo, angazi ngesizulu mhlawumbe uyayazi ukuthi mabekelo kuningi okwenzeka empilweni yami. Ifamily yonke inrejecta, wonke umuntu enrejecta. So manje ngadecide ukuthi ndingasayikhaya, so bendihamba ngizula ngoba bathi ngoba kufuneka ndiyenze izinto abafuna ukuthi mina ndizenze. And ke mina ibelief yami ayibelieveli lapho.
Asingena kule witchcraft naye yini bekwenzakalani iziphi lezi zinto ebezenzeka ukucabanga ukuthi witchcraft? Ukuthi witchcraft like ngizobona inwele zami zigundiwe. Ungazubani ugundini. Ndivuke zigundiwe ngazi ukuthi zigundiwe ngubani. Amabekelo kube nzima ukuthi ndihambe. Like ama underwear yami ndiwabone ukuthi edabukile or anyamalele. Yabo. So ngisula impi ezinjalo. Hlala ngigula ukukhuleni kwami ngubhlungu. Everybody against mina efamily yami. Ngingumuntu othuleke but vela lokhu ukuthi mina ngirespecta kuthini yabo. So mhlawumbe nami bengingaziboni ukuthi angirespect but mina ngikhule ngithule but ama challenges ebe too much. So akunamuntu oseduzane nami ongimelayo but ngingedwa. So kuyo yonke inhlupheke bendikuya nga decide ukuthi ayikho enye indlela ukuthi ngidecide ngizamkelela uJesu. Ngokukwamkela kwami uJesu ngangena ngento ethi zani nonke nibulaleka inisindwa imithwalo. So ever since ndathatha uJesus ngihlala ngigula angikaze ngiphinde ngigule. Sengathi ukuthi izimo azisafani nakuqala yabo. Mawuno Jesus uba nala peace. Awusafani nakuqala noba ungafika i-challenges uyakhona ukuthi uziface face. Yes. So uJesu mamukela kuphi kanjani? uJesu ngimamukela komnye pastor kuthiwa nguPastor Limba eButterworth. Okay. Yes, so waye preacher eradweni, maye preacher eradweni. Mangisithi hey lo baba lokhuluma phento ndiyafuna manje kunento econnecta kuyena. Yes, mayikhuluma kune something nje. Okay. Eyenza ukuthi mangahlangana nayo into zami ngathi kungaba nezinto ezingalunga. So kunzima ukuthi ndimthole but at the end ngamthola. Naye wathetha wathi uNkulunkulu khona akuphathise khona kukhulu. So ubutila kanjani lezinto zama witchcraft ungakakholwa? Yeso sikhathi bengidila nama witchcraft ngekakholwa hayi bekunzima because bengisahamba inyanga ngeloso sikhathi. Yes, so bengisiye ebantwini ngeso sikhathi ngekazani noNkulunkulu. Thini inyanga mazibona ngaleso sikhathi? Abebengakhulumi mhlawumbe abanye bakunikeza izinto but into endiyazi manje enyangeni izinto zibawese. Yes. So jeleke okay it's fine sekwenzekile ke konke lokho uyazithola useyimene zikanjalo zoma witchcraft njalo konke lokhu kuyenzeka. Ngifuna ukubuza ukuthi umntwana usekhona lapho makuze umntwana uthi umthole kudala. Yes. So uphi yena uphila kanjani ngaleso sikhathi leso ukudlula kuzo zonke lezi zimo? I-firstborn yami ngoba ithathe nguma wami ke ngoko angisakhona ukuthi ndiye ekhaya but mina ngenza sure ukuthi imali enginayo ngiyamthumelela. Like uba ngisebenza ekitchen ngikhola maybe 800 or 400 ndiza kuma wami. But ekhaya bamfaka umoya omdaka ukuthi mina ayikho into engimenzela yona umntwana. So umntwana benala nzonto ukuthi umama akayikho into akwenzela yena ungilahlile. So yabona into ezinjalo. So umntwana wami kodwa ubekhule phansi komama. Ngaleso sikhathi udlula kulezi zimo lezi yena ube kuphi ubeba njani? Ingane. Ayibonanga ukuthi ngidlule kwindawo ezinjani ngoba ngiye ngayisha kuma wami mina ngaqhubeleka ngihamba ngihlala. So ekuhambeni kwami ndihlala manje ngisiye ekhaya phinde ndiye ngoba kuba mnandi ekhaya mhlambi 2 days after sesiyaxabana nomama sihlala sixabana yabo. So futhi ekuxabeneni kwami nda decide ukuthi ngicela ukuthi angitshela ubaba wami ukuthi uphi because bingumuntu bengicisha ukudla ingumuntu entreat bed and njengoba ngimane ngithumela izimali ndizithumela yona nje mase ngifikile ekhaya ingathi sizange ngenza lutho. Yabo. So ngathi ngicela angitshela utata wami. So akangixelela ukuthi utata ngonjani. So ngwekho wayondenzela iID. Yondenzela iID kwafuneka igama kaTata so ndabamba lapho. Hamba ndizifunela utata. So manje ndizihamba ndizifunela utata ngafika ngahlala kwindawo erongo. Bangithumela bayohlala komnye osebenzisa isibongo salo ofundile wakwaNdlangisi yabona. Yes. So ndahlala pha. So beningumuntu obebona ke mina ke maphupheni ngiphuphe ivision yabo.
so ngaphupha lapha evision lapho bengihleli khona ngaphupha ubhuti wakhona bethanda uhamba abuye mhlambe i4 days abuye ngelinye ilanga so ngamphupha mangiphupha ngibatshela ukuthi ngiphuphe egwaziwe bathi babhala kwicalendar bathi ndiyathakatha so mabetsho njalo ngakhala mangikhalayo ubhuti omnye ubhuti lapha eJardini engangimbiza ngutata omncane ubana ngaba hayi mangcono ukuthi ndikusekulo tatakhe utatakhe really ndiyamazi okay bangithatha ngemoto bangisa ekhaya kuma wami bawathi sibona umntwana la efika so sifuna ukwazi ukuthi usukaphi imvelaphi yomntwana watsho umama wamke bangisukaphi ndisukaphi but wathi wa Rachel but information yonke ayichoyo kulapho lo tata wami yes so injani impilo ke njengamanje mase sikhulumela manje okay ngithe base ndigodukile ndiye kulo tata ngafika namkeleka ngaba right mangi right ngafuna umsebenzi kwafuna umntaka matamkhulu wami wafuneka East London eyosebenza wathi akafuni yena so ngathi mina mandiyothatha imali uthatha umsebenzi lo manguthatha umsebenzi lo ngosebenza ehotel bethi ndinendawo yokuhlala lapha bathi nento yonke into ukudla yonke into nzayithola pha mangifika yakuyikho indawo yokuhlala lapha ehotel bengiklina yonke ama room manje ngilala kwelinye room ngiclean sengiyinto odlalela lapha anginando ngidlala epassage kunzima so ukhona onye umama lapha wangifihla eRomeni wathi uve kuthiwa mina ngizabulawa wangifihla eRomeni so ngahlala pha i2 months mangihlela i2 months bengingabhadalwa but ngiyasebenza ehotel okay mangisebenza ehotel makuphela inyanga bahlulelana ngemali yami abangibhadala abantu bakhona so that ndiya lapho kucomplainelwa khona for imali yokuthi umuntu akabhadalwa so bathi manje ne payslip angayithola ipayslip ngahlangana nomnye ubhuti ngathi ngicela ukuthi ayosabisa laba bantu azenze isihlobo sami awubhuti wayenza lonto yabo methu uyayenza ubhuti lonto ukuthi asabise laba bantu bathi abantu sicela ukuthi uzuze ngeveke elandelayo ngeveke elandelayo nanda ukuhlala sendiyama ndlala eEast London so lo bhuti uthi uyangisiza ubhuti uright unormal mathi qhamuka uthi ubhuti hayi azolala kwami zokunikeza indawo mina ngizobona ukuthi ngilalaphi sihambe nalo bhuti masihamba nalo bhuti endleleni sekuqala kunuka amakhwapha kulo bhuti sekuqala kuba nento ezifana wanithengela amasilakhiwa ngathi bhuti angiwathanda amasakhiwayo lapho siyakhona siyeziphunzana indawo ngithiwa seziphunzana so masiyakhona lapho ubhuti wakhona waqala wayengikhiyele eRomeni like ukuthi ngizothi mhlawumbe sebenzisa icondom umuntu wakhona akafuni umbetha ngempama into ehlala ebethwa funeka xa ephuma nami ndiphume emehlele endlini nami ndihlala lelubethwa nje kulomuntu kwafika omnye ubhuti osisangoma abuza ukuthi sisibuza ukwenza ntoni apha ngathi nama ngazi bengithi ubhuti makangisize but angizazange bangifaka kule nkinga so ndahlala lapho ndibethwa every day ufuneka ndidle udla ngeforced because akungena ukudla ngihlukunyezwa kulomuntu angazi ngizothi nanihleli 3 days noma ini na so ubhuti lo ngayi waphuma phandle mephuma phandle mina ngabe ngisendlini ngihlamba andisendlini ngihlamba ngaqheba wathi usayokha amanzi methu uyokha amanzi mina ngasala ngiphuma ansala ngiphuma mina ndawo wemgodini owawuseduzana lapha abe ngithola isikhathi sokuphuma yes so after ke ngondahamba ngihlala ke ngondaba ngihlala yabona ngihamba ngihlala angithile at the end ndafika la eJozi ufika kanjani la eJozi eJozi kunomalume wami sewatshona so umalume benomfazi Eastern Cape but eneosisi avana naye lapha eGoli okay so ndakhuluma nalo sisi uavana naye umalume wami ngathi ngicela ukuthi angizise eGoli because mina bengumuntu othanda umusic so ngesikhathi segospel time so ngeza ngapha ngisithi ngizohlala nomama uRebecca okay yes so la usunesikhathi singana la eGoli ngifike ngo2009 yes buying ngo2008 but ngifike around lapho
ufika vele kukhona la usuzobamba khona noma ufika nje uqala uyahlala. Mina ndifika ndicele ku-aunty kwintombi kamalume le avana nayo apha eGoli. Ba ngicela ukuthi ndize apha eGoli ndizoza ngendaba zo-music. Yes. So sinjani isimo njengamanje? Njengamanje akukho lula, man of God. Ngoba ekuhambeni kwami ukuhlala ngaphuma kwa-aunty ndihamba ngihlala ndihamba ngihlala ebantwini ngathola umsebenzi. Impilo yami yabanzima ndava unye pastor ekhuluma eRainbow FM. So ndaya ku pastor lo Rainbow FM ngambekela istory zami ukuthi kwenzakalani. So wangithatha nje ngomntana wakhe ke ngolo pastor bangisebenzisa bangibhatala ndi right ngihleli kahle. So mangihleli kahle ubrother wami uyangifonela uthi angazi ukuthi uhleleleni lapha eGoli ngoba lapho eGoli uyahlupheka. Mina ngizothenga imoto ngoku. Bangiphethe kakuhle laba pastor laba bangiphethe kakuhle, I won't lie. Mabe ngiphethe kakuhle ndibatshela ukuthi ndifuna uye emakhaya mina Eastern Cape bangavumi. Mangifaka ikhadi ebank kuba ndiyokhupha imali sebengiholisile ngifuna uye Eastern Cape ikhadi la tshonela lapha. Okay. Yes alaphuma. So ngiyacabanga ukuthi uThixo wayekunento eyithethe. Kokuqala ngiphupha ubrother wami mina ozemva kwami wa87. So ngene emgodini omnyama. So ngayeka lapho ndingazi ukuthi kwenzakalani. So ngafoster ndaye Eastern Cape ethi uzomvulela ibusiness yokupheka. Nano brother wami besi close. So yaqhamuka ukuthi ke ngose close noma wami akeke aseke ko close nami. Okay. Yes ngabheke ndabuyele Eastern Cape. Mangibuyele Eastern Cape wathi umvulela icontainer. Kwahlala 2 months umuntu wakhona akanvulela icontainer yopheka. Ngathi lapha bengihleli khona bengihleli kahle. So ubunibizela into engekhoyo mos. Because into yenzeka la ngidiphekela amantombi wakhe every day ulala nentombi ezihlukeneyo. Ngathi mina ngoba ndiyakwazi ukuthi ukhule nzima and expect ukuthi ndibone intombi different andazi noba ndismayilele bani. And ndimi first born umuntu wakhona ufuneka mina ndihlalela ukuphekela namantombi wakhe. Yabo. So andiyazi beningilo umuntu vesathethe ndingazi ukuthi mhlawumbe kukhona into endiyithetha phezukwale yonto. Ngathi either lo uthwele or bamthakathile because imali yakhona akayiboni. Ayibonakala uyabona ukuthi iphelelaphi. Ayibonakala ukuthi iphelelaphi. So umfana lo bese car wash besebenza kune car wash number business amaninzi. But imali ayibonakala. Uthi lo mfana lo lamantombi lapha azafika koleke la mali. Ngathi banganivulela at the end icontainer. Ethi uvulela mina but mase ngiqala ishop uzofuna la mali. Ngathi hayibo uthe uvulela mina. So wathi ke na ke hayi angivulela saqala uxabana lapha. Ngathi ngicela umnikeze imali ngibuyele eGoli because mina eGoli bengihleli kahle. So mase ngihleli ndahlala wanginikeza ke lo mali eqonda phina nabuyele eGoli. And angisena ndawo ukuhlala. Sometimes bengihlala ema shelter, sometimes ngihamba ngihlala ebantwini. But into eyandenza ukuthi ngiphume ekhaya ndangifuna uthando. So but uthando ningalitholi. So into eyenzakala ke ngoku ngithe ndisahleli ke hayi ngalisana ne-witchcraft. Too much lapho ndikhoya abantu bonke bayanijikela. Akunamuntu oseduzana nami noba ngingajoin ichoir noba ngingaba sentweni everybody yanijikela. Yabo. So ngahlala ngiphindile ke ndaya eEastern Cape. Okay. Yabo. Mase ndile senginenye umntana nami lo wesi2 ke ngoko. Lo ndinayo una 5 years manje. Okay. So lo una 5 years impilo inzima. Because ngihambe ngihlala nalapho ngihamba ngihlala nje ngumthetho wami nje. Yabo spend isikhathi sami nokuthi ngihamba ngihlala. So ngaphinda buyele ekhaya. So namcela uma wami ngathi ngicela ukuthi unihlalele nomntwana. Mina ndisafuna ukuthi ningaphinda nizame ukuthi ngathola umsebenzi eGoli. Ungihlala nomntwana uzothatha imali egrant ngoba utata wakho every month benginikeza isenta benginikeza yona. So umama wavuma. Late umama msebenzenzela imeeting nobrother wami. Bangaba angidecide ukuthi ndifuna uyovula imilenze eGoli
or ngifuna ukuthi ndibe phansi ko brother wami. Sure. And ke mina ngumuntu onenkani angikhona ukuthi ngilalele omnye umuntu ngibelivela ukuthi umuntu uyambonisa awumcontrol. Yes. So ndastaka nempilo ngathi hayi ngcono ukuthi ndibe phansi ndiye ku brother wami ndizenze islima. Ndiye ku brother wami ndaya. Manje yaku brother wami ngithi umntana wami usemncane ngeso sikhathi noba yena 2 years angiyazi bemncane kodwa ngithe ngihleli lapha uthi brother wami uzongivulela enye into ke ngoku like ungenza i-computer whatever ndizawutrainwa khona. Mangifika lapha kulandawo yakule business zakhe akusenziwa lonto. Untshela ukuthi mina mangivuke ndiyowunaka ama custom. Ithi wena uthe mandizokwenza lento enizokwenza so ndizokwenza eyokuthi ndizokwenza ama business wakho angizuyenza mina lonto. Ngithe ngisahleli lapha ingane yami yavuleka i-bumps. Ngiqala ukubona ukuthi umntwana evuleka i-bumps. Uphuma igazi. Sure. Yes. Ngabuza komnye ugogo endleleni ngathi gogo ngixakene nalento umntwana wami uvuleke i-bumps and kuphuma igazi. So wathi ugogo mntanami udliwa sisilwane shesha. Shesha ufuna usizo. Hayi ngazama ukuthi ngifuna usizo ke ngondafonela usister wami lo ngihlala naye ngoku. Amtshela ngathi ndinenkinga enjena. So wathi yena mangize komnye umama ongumthandazeli. Okay. So lo mama umthandazeli wanixelela ukuthi ubrother wakhe uthwele. Njengoba ubrother wakhe ethwele njena lanto yakhe ithanda abafazi ithanda nabantwana abancane. And usebenze ngempilo yami nabantwana laba bami. So into enzakala ke ndahlala lapho. Ngingumuntu othandazayo ke ngoba inoba ngiyamhlula ngomthandazo umuntu wakhona wa decide ukuthi ngicela ukuthi lento ubuzoyenza apha awusakhona ukuthi uyenze ngicela ubuyele eGoli. Ngathi ngicela uniphe imali wathi yena akanamali uzobona ukuthi ngenza njani. Ngahamba ke ndaya lo sister wami lo behlala eButterworth ndaya kuye ndobambisana yahlala kuye. Mangihleli kuye usister wami ndazama itoho ndasebenza ekitchen ukuthi ngizama imali yobuye lapha eGoli. Okay. Mangizama ubuye lapha eGoli ngahlala lapha eGoli kwaba worse lapho ndihamba khona nje ngilwa nabantu. Abantu nje ndibona ndinezistretch emzimbeni, ngibona ngisilwa nabantu i-witchcraft too much. Ngihlala ngigundwa nje ekhanda. Ngifisana ne-witchcraft lapho ngikhoyo nje i-witchcraft. Yes. Jesus. So lapho ngikhoya i-witchcraft so kwenzekile ke ukuthi into zami bezingalungi ngingafumani imisebenzi ngingenzeki nix yabo. Ngawuthola umsebenzi e-town eJoburg e-town ndawuthola kwi-clinic. Manguthola nganyusa i-firstborn yami so angazi ukuthi kwenzakalani uthe makuza i-firstborn yami imvakashele 2019 ngavese ngaxabana nabantu emsebenzini ngawuyeka umsebenzi. Yes. So benganixoshanga but ama challenges were too much kulapho kwaqala kakhulu ke ngokuthi bengilandelwe yilempi endikuyo manje until now. Impi yokuthi into zami nje zimess yonke into. So after ke nditholela umsebenzi ngawuyeka umsebenzi ngabe nginechomi enganginayo ichomi. Lechomi ke ngayifunela indawo ngayifunela lo msebenzi but umsebenzi ayingowami babethe uqeda kwami uteta lo second born yami ngizongena ku umsebenzi ngafaka ichomi. Mangifaka ichomi kulo msebenzi yafika yavala kwangena yona kwathiwa mina ngisafuna. Makuthiwa ngisafuna ngaxabana nayo ichomi kwafuna ndohlala eSoweto. Mahlale sode ngasihlala sode impilo yabanzima baba yastuck impilo ndathengisa izinto enganazo so ngihamba ngihlala ngithweke ngoku mangihamba ngihlala ngathi inzima impilo because bingcono eTown ngaphinda ngabuyela eTown mangibuyela eTown ngahlalisana neyomfana owayengumXhosa so mangihlalisana naye ngithatha ingane yami ndiyoyigcinisa because mina nobaba wengane sivana. Okay. Yes ngathatha ingane ndayigcinisa konye umama ngathi ngicela ngigcinele. So ngizoxa ngithola isente or kumali egrant ngizolahlela yona naye nemali kaBaba wakhe ngizoyilahlela kulo mama because akekho umuntu ozongcinela lengane. So ndaxabana nempilo ngaziyela kuPastor okuthiwa nguProphet uSibu. Yes. Olwala eGoli.
yes. Okay. Mangiyakhona kulapho impilo yami ukuthi ngancedakala khona thola umsebenzi lapha ebelungweni la engisebenza khona manje. La ubambe khona nje Yes, ngithole khona umsebenzi na 3 years manje. usebenza khona? Yes. Wow. Yes. So angisebenza khona ebelungwini angikaze because bebezibiza ngabazalwane. Mina lapho ngihlala khona abantu is like ba12 or bayangisebenza nje. But bebezibiza abazalwane nami ngikholela ukuthi ngabazalwane yabo. So ngihamba njengoba ndihamba ndirenta ke ndihamba ngirent every month ndiyathutha ngiyarent manje ngihlala nabantu isilaka abantu bathela izinto apha ekudleni endikuphekayo or abanye banezikhiye bakunikeza isikhiye siyona basala bengena ezindlini kufike kunento ezindluma embedini ufani wethu ngathi kubasala bengena belento uyabo and benginayo lento ukuthi mawuwenza into ndiyayibona ukuthi okay kunento efani ngokuyenzekileyo la. Yes. So ngatshela belungu ngathi ngicela ukuthi ngihlale kubo because umama womfana lo bengimsebenzelayo wa decide ukuthi abuyele eCape Town. Okay. Ngayohlala belungwini. Mangihlele belungwini hayi ngahlala kahle kwaba mnandi belungwini yabo. But kwaba ne stranger ezezinto. Bekune lizard zakhona bezimhlophe. Ngihlala ngizibulala. Ingazi. So ilizard zakhona umsebenzela belungu abayi2. So abelungu bakhona ne xa ngihleli kubo ndahlala bazi ngibe ngabazalwane yabo nabo bandazi ngumzalwane. So makufuna ndiye esontweni ndiya ngengqondo. Mandibuya mhlawumbe ndingane crash angisaye esontweni. Mama bebuza uma umfundisi ukuthi why ungaseze esontweni ndithi andiyazi nami. Makufuna ndize esontweni angazi ukuthi ngivese ndithi ndiyeza but makufuna ndize esontweni akuzeki. Ngihlale but la eminweni bibhlungu mina ngathi kune ring spiritual rings yabo. Ngihlale kunento ezifana yabona ngihlala ngidiniwe. So kwenzekile ke ngokuthi mangihleli lapha ngidiniwe ngathandaza. Amandla okuthandaza awekho. Kodwa ngalo day ngathandaza. Mangithandaza ngathola i-chance yokuya esontweni. Manje esontweni labalungu bayi2 enibasebenzela khona umnye emsebenzela khona lapha. So labanye labanikeza imali ngesandla. Mabe nikeza imali ngesandla kunento engitsalayo la esuswini insala ngathi ibhlungu into yakhona insala la kuyihumbu yami. Laba besi2 laba banamali izatha amhlophe la ngihlala khona. Okay. Yes, abanye laba banikeza imali ngesandla yabo ukuthi why benginikeza ngesandla. So ndahamba ke mina ke ndaya esontweni after sengithandazile ke ngoku but bekunzima ukuthi ndiye esontweni. Yabo ndaya esontweni manje esontweni silike ngangisengifile because ngangiphelelwe ngamandla. So pastor wangithandazela mengithandazela waqhawula lezi spiritual ring because imino yile yonke ibhlungu ngathi kune ring zibhlungu zonke. So pastor wangithandazela mengithandazela upastor ndathenga oil. Mangithenga oil ngayifaka kula 3000 le benginikezwa ngomnye umlungu esayidini. Okay. Mangifaka khona bahlukana nomfazi. Lo mlungu. Yes, lobelungu besi2 wahlukana nomfazi. Indoda yahlukana nomfazi nangokuba separate labasavani after ngiphazamise la mali yapho. Yes. So laba ke ngoku nda decide ukuthi ingcono ukuthi ndihambe but bekunzima ukuthi ndibatshele ukuthi ndihambile silake sebengiqedile yabo. Yabo sekunzima ukuthi ndihamba. Lasizwa ngumthandazo ngabe sengisithi hayi mina because bathi abafuni kwamuntu ozomvisitela. Yabo abafuni kwamuntu ozomvisitela ngoba bebevumile eqala bathi Facebook ngeze singazohlala nami manje bajika. Mabejikayo ngathi kwalonto ukuthi kuthiwa akufuna umuntu ozovisitela something wrong la. Yeah. Yabo. So I decide ukuthi hayi ngikhuluma manga ukuthi hayi iFirstborn yami ifuna uze eGoli so ndiyofuna indawo kawuthi ndiyahlukana nokuthi ngihlale belungwini but ngisaqhubeleka ndiyabasebenzela. Yes. So makwenzeka lokho ndisabasebenzela namanje.
yes, but every day ubona i-strangers zezinto ufika ndine-stretch umzimba lo wonke yabo. Whatever ndiyenzayo nje lapho ndikhoyo nje witchcraft, lapho ngikhoyo nje witchcraft, lapho ndihleli khona nje witchcraft. Khona lapho ndirente khona. Okay, ngithe xa sendiphume ebelungwini ngiyofuna indawo etown esimall. Ngayithola iroom lapha but ndithola under umuntu ngahlala. Mangifikayo lapha ngithi ngoneka impahla ziphandle ndahlala phezukwento engathi sisigubhu. Lento le ingathi libhaketi elinto ndahlala phezulu mangihleli kuyo kwaba nento engitsala la esuswini ebhlungu ngathula mina ngiyabona qabhada angingomuyela umuntu uzothetha izinto yabo izithulele manje izithulelayo kwiroom engifike kulo lelo linempahla yo ndirenta nje kunempahla kuhle kona but ngirenta kunempahla so mangirenta kunempahla hayi ke ngaqala kwama challenges ke ukudla ingathi kunento ezifakiweyo yabona into ezinjalo whatever ngoba ngilisana ne witchcraft lapho ndihamba khona so sekuza every month there is a spirit of death esenzakalayo kunemoya wokuthi nje kunansi into izonibulala but iyehluleka akukhonakala ukuthi ndife nje kunalamandla ukuthi nje ndiyathandaza ukuthi ayenzeki leyo nto at the end. So mangibheke la mawungene kule room le awuphumi yabo ngahlala mangihleli bangilahlela ngokufa lapha ebedini. Okay, Yes, kunomoya nje obona ukuthi uzokuvala ukuthi ufe ngahlathe nalala phansi bazama ngandlela zonke. Into yakhona bengiyibona apha endlini uyabona ingathi iyahamba into yakhona sometimes initsala or ndivuke ndivuka ingathi igazi liyathi dlodlo lapha kum esuswini yabo. So bazama bahluleka mabehlulekayo ukuthini ngithe ngibuye emsebenzini ngonhlala eJozi ngithe ngibuye emsebenzini afika igesi building yonke esimall icimile cinye nje lapha ndihlala khona athi namanga Saturday thatha umntana ecrash ngayibetha ngohlala epark station athi angilali la otherwise kobe kuphela impilo yami ngoba kudala bengivala ngamakhabu pusha amakhabati yonke into ndiyovala eminyango because ngoxa bengangitholi ngemithi yabo bazothini bazothumela umuntu azongibulala ngoba mawungene the way ngibheke ngakhona mawungene lapha awuphumi yabo. So 3 days wahlala ungena gesi ndolala epark station bathi ke bona ke abafuni umuntu ongena tikiti because uba nginomntwana njena ndingafane ndihlale for 1 days ezinye insuku ngizozibona uba ndenza njani. But ngelaki sengiholile kulo uqala umlungu lo bengihlala kuwo so ngabe ngispenda ke ngoyimali kanjalo ya kulo umlungu lo omunye akangiholisa ngahlala epark station ndaye amapolisa anikeza ingubo ngahlala nomntwana epark station salala khona mamvuke kusenda ufuna ihotel hayi ehotel cabala ngazi noba bacinga bandiye kwiboyfriend nayo bafuna iboyfriend ukuthi ingxoshe na ngavese ngangcolisa ibed yonke yamoshakala yonke ibed caba bafuna ukuthi bani kwiboyfriend ingxothi ngibuyele back kubo but manje search ba igesi seyibuyile na ukuthi igesi ayikabuyi wincolisa ngani ibed mhlambi ngihambisela kulo bed igcwala ibed yonke yase hotel yabo laba abantu bacaba bafuna nibuyele back bandiye kwiboyfriend ufuneka mhlambi indigxoshe ukuthi nibuyele back kubo ngoba ngangicabanga ukuthi zi-signs zokuthi nje bafuna uqeda ngami ngoku abangitholi so i-building yonke icemile so ngathi angiqali kwakuya lapha so sancedwa amapolisi banikeza leyo ngubo ngabe sindi first day ndalala lapha epark station kwesi2 ndalala ehotel ngabhatala aphina kwelesithathu ngalala ehotel mangilala ehotel ngawufuna indawo la ngikhoyo ngoku yes mangifuna indawo ke ngoku ndithe ngiyolanda impahla lapha ngafika ngashaya into engishaya ukuthi beka izitori engizibekayo bathi haye awunalilungelo lokuhamba sign apha uba ufuna uhamba linda umuntu ozokusayina ndathi ungena kwami lapha zange ngisayine so why ngizosayina uma ngifuna umphumile ngithe ngikule building le lapha eSmall wafika ubhuti lo oconnected nalo bhuti ngihlala nayo
ngabasezimo, sorry ngokutsho njalo. Okay. Yes, wathi yonke into right. Angithi ngiyabona umuntu obonayo, so ndivese ndingayijumpisi into yakhona. Yes. Wathi ke yonke into right, ndathi yeah yonke into right. Wada ngokuthi mina ndiyazi ukuthi kwenzakalani, so andizubatshela. Wavese wahleka kanje wada okay, ndazithulela mina. Angizithulele ke ngoku ukuthi ndihamba ke ndiyamuvela lapho ndikhoye eLesfontein. So nalapho ke angconanyana ama challenges yabona, but i-witchcraft every day lapho ngikhoya ininzi. So ngithe ndihleli lapho kwenye i-room elihleli kulo, uzobona nakhona ngigadlelwa ngokudla every month, ngigadlelwa ngokufa but angifi. Yabo. So ngenye day ke ngoku ngihleli nengane, mangihleli nengane ngoba enye imonths zange nisebenze belungwini, ngoba abelungu bami bayasebenzisana njengoba beyi-2 nje bayasebenzisana. Okay. Uma befuna ukucima i-wifi bangicimela boyi-2 whatever bayenzayo, so bakhiye negate. So ngicabanga mhlambi banzabile ngemithi ngokuba ngathatha ummese something or banginqunqe, so ndahlala i-1 month ngingasebenzi ngoba ngisaba lonto. Yabo, ngahlala eyadini ndingasebenza nayibhadala i-rent. So mangihleli kuleyo ndawo leyo lafikela ubuthongo, ngafuna ukuthi ngasike ndilale. Ngalala, mangilala ngavuka ndine pain la. Mangivuka ndine pain, kwaba nesifuthu esi too much. Lapho ngakufuna ndifile ke lapho. Ngivaleke umphefumulo uvalekile, kunento kanceda ngokuthi ngikhulule zonke impahla ogqanga ndalala phansi. Awuthi ndiyasinda la kwayo ne voice ethi awuhambi wena. Ngavuka. Ngavuka ukuthi ngibe ngisaphila namanje. But i-deliverance kudala ngiyifuna. Yes, ngilwisana ne-spirit of death esingilandelayo. Witchcraft lapho engikhoyo wonke umuntu ujela, is like ujela sakufuna nje ukubona nje into engathi kumi inhle yenzakalayo. Kusesontweni once ngibe ku-worship, once bende everybody ngaze ngabuza komunye pastor, komunye prophet, why everybody against me? Wathi no, babona lokhu bakubonayo ku angiyazi ke mina. So bengisilwimpi ezinjalo. So manje ngiye ngadecide ndamuvela komnye ubaba lapha bengihlala na last month. So mangimuvela khona nalapho fikela kwezinye inkinga nakhona. Witchcraft nje witchcraft nje it's like nayo 12 ngoba akafuna umbona mhlawumbe ndithenga into emnandi, akafuna uthini. So uzobona spirit every day, kubona spirit of death ngoba ubona into ezigadlelayo. But ngokuthi ngulwa muntu ke uNkulunkulu angithandayo engafuni iyo ngami. Yo. So ngisinda kanjalo. So until now ke ngoku. But ke ngoba useyozibonene nenye proof yokuthi na sengithe sengifikile ingidi yavaleka. So ngilwimpi ezinjalo. uNkulunkulu uthembekile. Yes, man of God. Futhi akukho kumehlulayo. Yes. uNkulunkulu siyamkholwa. Amen. Njengoba usufikile lapha, you did not just come to a podcast nje Yes. to share your story, but you came ukuthi uzosizakala la kumele usizakale khona. Yes. This is what we are here for ke. Amen. Thina njengoba senza umsebenzi okanje ololu hlobo. So ngiyakholela kakhulu kuNkulunkulu nasemandleni akhe for bonke abantu abafika la basivakashelayo. Yes. Ukuthi akuphelele nje kuphele kusharing istory, kodwa into yakho siyasiqinisa namazulu ukuthi akwazi ukuyi-attenda. Andazi man of God nizothini. Yes. The reason kwenye ixesha kwicala lokuthi ndilwe impezi njeni. Yes. Lapho ngihamba khona bathi kufuneka ndiyobe asisangoma ekhayeni. Okay. Yes, the reason why uSathane ngilwisa ngoba ufuna ukuthi ngiyomsebenzela ekhayeni, ndiyothatha izinto emakhaya bese sangoma ngapha ngifacana nale sacrifice yenziwa ngubrother wami,
kwenye iside faceana nokuthi kufuna ndiyolanda izinto ekufuna ndiyozilanda, but I refuse because ndiyayazi ukuthi ngibane endiphila naye mina. Yabo, so bafuna ukuthi ndibe sisangoma. So I can't ukuthi ndibe sisangoma na ngiright ku Jesus. Sure. So that's why ngilwa impezi njalo kufuneka ndibe sisangoma, and ngula muntu kwesinye isikhathi ngibona izinto so kanjalo but andikho deep lapho. Yabo, but isikakhulu ngilwa impi yokuthi kufuna ndibe sisangoma but I can't. Yes. I don't know noma usuqedile obufisa ukuthi ungathi ungakushare, because kuyahlala emoyeni wami ukuthi engathi singathandaza ubanxusa nababukela emakhaya ukuthi bakwazi ukubeka emkhulekweni yabo. Amen. uNkulunkulu uthembekile kakhulu. Amen. He will attend to your cases, he will attend to your problem. Yes. We serve a very faithful God. Yes. So mhlambe makhono okunye ongafisa ukusho, maybe mhlambe singasebenzisa leli thuba ukuthi ukusho before siye emthandazweni. Amen, man of God. Usizo ngiyalifuna ngoba nami isifiso sami sokuthi ipurpose kaNkulunkulu anayo ngami ukuthi ngibone abantu besizakala. Ngithanda ubona omunye umuntu ehlupheka. Purpose yami ukuthi ngibone abantu besizakala, ukuthi ndizoshare istories zami ndisharelela umuntu othi kunzima empilweni yakhe, ujikelwa yifamily, akavani nefamily, ngizomnikeza amandla amatsho ukuthi uThixo ukhona. Alahle konke akulahlayo but abe nethemba lokuthi uThixo ukhona kuko konke adlula kuko. Sasa uzobesiza abanye abantu ngesimo akuso. So bengizele lokho ukuthi ngizoshare itestimony yami nokuthi ngisizakale lapha, ukuthi ngakhona ukuthi ngize ngiphume kulezi zimo zokuthi ngikuvila ubhlungu. Ngesinye isikhathi bengibuza ukuthi why mama wami engangenzanga iabortion yabo than ukuphila impilo enjena ngihlukumezeka kwendawo zonke. Or if ngabulala umuntu ndihambe ndiyocela uxolo yabo, because ngikuvila ubhlungu, I won't lie. Jesus. Ngikuvila ubhlungu, angeke ngikhuluma manga ngikuvila ubhlungu, buza ukuthi mina ngenzani emhlabeni, but at the end uThixo ngiyamazi ukuthi une purpose ngempilo yami. And akunamuntu ombhekele ukuthi efamily nami, akunamuntu ukuthi ombhekele ukuthi mina ngumuntu right, ngihlala ngumuntu omubi, nasebantwini ngihlala ngumuntu omubi, but ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unecebe elihle ngempilo yami. Jesus. Ngicela ukufundela nanti ivesi before sizothandaza. Oh Holy Spirit. 1 Samuel chapter 22 verse 23. Hlala kimi ungesabi, ngokuba ofuna ukuphila kwami ufuna ukuphila kwakho. Kepha uyakulondolozeka kimi. Let me read it again. Hlala kimi ungesabi, ngokuba ofuna ukuphila kwami ufuna ukuphila kwakho. Kepha uyakulondolozeka kimi. Noma ngifunde nange-English, noma ngifunde ngeSixhosa, mhlawumbe kuzoyizwa kangcono, ebese ngifunde nange-English. Hlala nami, musa ukoyika, ngokuba ofuna umphefumulo wami ufuna umphefumulo wakho, ngokuba ugcinakele unami nje. And then the last version, Bazalwane, before we pray, stay with me, don't be afraid. The man who wants to kill you is trying to kill me too. You will be safe with me. Ufuna ukuqinisa nje ngalamazwi lawa wena mama ukuthi uNkulunkulu indlela asivikela ngayo in most cases abantu aba-attack wena kufana nokuthi ba-attack yena. Amen. Uyinhlamvu yeso lakhe. Amen. So ofuna wena ufile kufana ukuthi ufuna uNkulunkulu efile, ungambulala kanjani uNkulunkulu? So ofuna wena uphansi kufana nokuthi nje you know ufinyelele esigabeni la khona ukuba utholwa nawe kufana ukuthulwa noJehova.
So ngamanye amagama ngifuna ukuqinisana ngalamazwi lawo nadadewethu ukuthi hlala kuyena uNkulunkulu uzokukulondoloza ukuphila kwakho. There is only one man esimkholwa ngezimpilo zethu thina uqobo. Angikwazi ukuthemba ngisho kungafika umprofeti onamandla but angikwazi ukumthemba ngempilo yami ngokuphelele. Uyedwa umuntu esimthemba ngezimpilo zethu. So ngalawo magama ngifuna ukuthi mina kuwena uNkulunkulu angathi angakulwela izimpi zakho. Akulwele nalezi ongazazi. Akulwele nezimpilo ezibungangayiboni. Akulwele azakulwele nezizayo engakafiki nashe engqondweni yakho. Akulwele azakulwele nezimpi ezinye sezadlule lokhu ifuna ukubuya ezinye lokhu zikulandela. uNkulunkulu angathi angakulwela. Akulwele ngisho usungasacabanga ukuthi uyakulwela. Akulwele usacabanga, akulwele ulele. Akulwele uvuka, akulwele ubhekile, akulwele ungabhekanga. uNkulunkulu akulwele izimpi sisiwami egameni lika Jesu Kristu. Khona i-declaration engayibhala engifisa nje ukuthi ke siyisho before sizothandaza. Thank you Jesus. Okay. Incane nje ngicela sisho lamazwi lawa wena sisiwami and then bese sizothandaza and then bese ke usho lokho ongafisa ukukusho ngasekugcineni. Ngizothanda nje ukuthi ushe emva kwami ne. Okay. Yes. Father, let your consuming fire surround me. Let your consuming fire surround me. Every witchcraft, arrow sent against my life, bend to ashes in Jesus' name. Bent into ashes in Jesus' name. I declare that no weapon of darkness shall prosper over me. Lord, arise and scatter every witch plotting evil against my destiny. Evil against my destiny. Oh yes, Lord. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus. You are God. Uyasilwela impini ehlukahlukene. Izimpi zonke zikamoya uyasilwela. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, siyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu ingcwele. Every spiritual attacks, oh God, we pray, oh Father, and every demonic agencies, we pray that they catch fire in the name of Jesus Christ. Wherever they are, in the name of Jesus, we pray, mighty God, there is nothing too hard for you. Heavenly Father, we come before you. Sithembe wena. Nkulunkulu wethu asinalo elinye ithemba. It's either it's you or nothing. It's you or nothing. There is nothing enye siyethembayo. Sithembe wena namandla akho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, the life of my sister here, we come before you, O Lord, in the name of Jesus. Baba wethu ingcwele, yelula isandla sakho phezu kwempilo yakhe. Kungasondeli uNkulunkulu wethu ingcwele nowodwa imimoya elwisana nempilo yakhe. Ngegama lika Jesu, we denounce her. uNkulunkulu wethu ingcwele kuwona wonke ama-altar obumnyama. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, konke okubizwa ngegama lakhe, uNkulunkulu oyingcwele, sikubheca ngegama lika Jesu. Even nempilo yakho uqobo siyixwilise egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. The blood of Jesus, the blood that shall never loses its power, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you, Lord.
uNkulunkulu wethu oyingcwele, egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu onamandla, awuzilandele udumo lwakho ngempilo yakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wenzele ubuhle begama lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, perform your miracles, perform your miracles, perform your miracles. Oh God, you are so wonderful. You perform the miracles. Nkulunkulu wethu sukela emandulo namanje usazowaperforma egameni likaJesu. I even pray naloyo mbukelo subukele ekhaya who's experiencing the very same situation in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we thank you. Nkulunkulu wethu oyingcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, vela ngamandla esimweni sakhe. Nkulunkulu wethu oyingcwele, attend isimo sakhe. Nkulunkulu namandla egameni likaJesu, we assign the angels to attend into her situations in the mighty name of Jesus. We thank you, Father, Nkulunkulu wethu oyingcwele, for your glory, for your glory, for your glory. We will do anything for your glory. We will do anything for your glory, for your glory, O Lord. Nkulunkulu wethu oyingcwele, awuveze udumo lwakho nasempilweni yakhe for your glory, Lord, in the name of Jesus Christ. Nkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu siyathandaza Baba, mupha ubufakazi obusha in the mighty name of Jesus. Mvezela amandla akho Nkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu onamandla, yonke iminyango evalwe isitha Nkulunkulu wethu oyingcwele siyayivula ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yonke iminyango na wonke amaphimbo anyenyeze indlebeni zakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, we neutralize them in Jesus' mighty name, O God. We pray and we trust in you, in your power, O God. Nkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we thank you, Lord. In Jesus' mighty name, all the glory, O Lord, unto you. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, man of God. Yes. Nkulunkulu siyamkholwa, siyamethemba. He is a faithful God. Yes, man of God. There is nothing too hard for him. Amen. If you have anything that you want to say, nje ongafisa ukuyisho before sizovala, let me give you this opportunity, woman of God. Egama likaJesu. Amen. Amen. Amen, man of God. Sometimes mawudlula kwizimo odlula kuzo akuyona imistake, ngoba uThixo mekufuna ufuna ukubheka ukuthi uthembe bani kulezo zimo lezo kuzo, yabo. So isikhathi esininzi umuntu ukhonza ngaba khonze ngaba, kodwa ke mawu situation ezinjena njengoba ndisitsho impilo yami inzima kakhulu, ifuna uJesus kuphela. Abantu abaninzi isikhathi esininzi siyayixuba, sayimix insindiso, sogqiba sithi insindiso ayisebenzi. Insindiso iyasebenza, uJesus uyaphila, but ufuna yena yedwa, ngoba uthi unguThixo one-jealous, ongafuni ukuhlanganiswa namuntu nanto. So as long unoJesus konke kuphelele. Sometimes, man of God, noba ungabi namoto, ungabi nantoni, abantu abaninzi bacimba ukuze kuphumelele kufuneka kube nemoto, ube nendlu, ube nantoni. But as long une-peace, ngoba laba abantu baphethe lezi zinto zazi lapha emhlabeni, i-peace abanayo. Kodwa uma unoJesus unako konke ngoba une-peace. So kuko konke endlule kuko ndinayo i-peace yokuthi ukhona umuntu ongilwelayo. So nomuntu okwisimo akuso angalahli ithemba, uThixo ukhona. Futhi uThixo uyamnakekela umuntu. Uthi ma abantu abazali bakho bekulahla, yena ungumzali kuwe. Uma abantu bekujikela, yena unami. Yes. And akamshiyo ngowakho umuntu. And izwi liyasebenza. True. Izwi liyasebenza. Yonke into eseBhayibhelini mina ngiyayikholela ukuthi iyaphila. Yazi, man of God, ngiyibukela ku Facebook abantu abaninzi bathi uJesus akekho, iBhayibheli ayikho.
mina iyangisebenzela dikule ndawo ukuthi ngibona ngiphila nje kungamandla kaJesus nothing else. Wow. Inyanga ndizihambile into ezithile ndizihambile but azisebenzi lezo zinto. Inyanga mina mbivele ukuthi isebenze ukuthakathini. Yabo. So I can't ukuthi ndihambe ndiye Eastern Cape ndothatha into zika Satan. Yeah. uThixo mina ufuna ukuthi ngincede abantu bakhe not ukuthi mina ngibulala abantu bakhe. So ngathi kumuntu okwisima kuso kuleso simo kune testimony enkulu ezayo. Nami kusasa kunabantu abazophila through isimo sami. Yes, true. Yes. uThixo akamthwalisa umuntu umthwalo ongaphezulu kwakhe. True. Yes. True. Ngiyazi ukuthi kulesi simo ngizodlula and kunabantu abazosinda through mina. Yes, ngakhala namhlanje kodwa kusasa kunamuntu ozophila through mina. Yebo. Yes. Yebo. Wow. Akuyona into embi ukudlula zibhlungu zona kodwa sizokupha amandla. Ifana nomuntu okuhlukumezayo. Umuntu okuhlukumezayo kupha amandla and inhlupheko okuyo nenhlukumezo okuyo ayingakukwenza ukuthi ubaleke kwipurpose onayo mayikwenza ukuthi ube nokucabanga ukuthi uzifocus kule purpose onayo. Mina number 1 anazi ichomi ngoba ngiyazazi ukuthi kusasa ngifuna uba intoni. Uma ufuna ukuya uyazazi ukuthi ufuna intoni empilweni yakho. Kunabantu afuna ukuthi ubasuse empilweni. True. It's not everybody ukuthi afana besempilweni yakho. So ngesinye isikhathi uNkulunkulu mefuna ukuthi akhusele into ekuwe. Kunabantu ngabona mina ingathi abantu abangithandi kanti ukuthi uThixo uprotect into ekumi. Yes. Ningathi kanjalo man of God. Khona ivesi elivukayo nje lapha njengoba ukhuluma nje kanje. Yes man of God. Engifisa ukulivula njengoba ukhuluma songa lolu hlobo. Incwadi yabaseKorinte yabaseKorinte chapter 3 verse 1 mhlawumbe ukuthi ngilifunde nje ngesizulu egameni likaJesu. Sesiqala futhi ukuzincoma na kambe siyadinga yini njengabanye izincwadi zokusincoma ezizakini noma ezivela kimi. Nina niyincwadi yethu elotshiwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. Ngithanda le line le, nina niyincwadi yethu elotshwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. One thing mase ukungena esimeni kokunye ungangazivezela wena indlela into osukudlula kuyona. Kodwa truth is baningi abantu osuke bekubona ukuthi udlula kuphi, and uma usudlulile futhi kuleso simo kubona kuba njengento ukuthi ngempela uNkulunkulu wakhe uyaphila ngoba singofakazi thina simbonile edlula esimeni esika so ngamanye amagama ngifuna ukuthi ngalamazwi la ngiqoqa ukufunda la manje ngifuna ukuthi bakhona abantu abakwaziyo ukuthi udlulapi. Amen. Futhi ibona abayoba ubufakazi obukhulu ukuthi no siyamazi. Amen. Ukuthi lo muntu loyo udlulephi. So ngamanye amagama inkosi ayinqeni ukukuthatha ikufake entweni ethile kanti ifuna ukushumayeza abanye abantu abathile. So uNkulunkulu ke osifakwe imene ezahlukene kanti uyena qobo lakhe ozidlulisela umlayezo kubantu abathile. So ngalawo magama ngifisa ukuthi nje qina kule season after le channel kuyakhanya ngaphambili. Amen. Masudlule kula channel there's a light ngaphambili. Amen. Thank you so much man of God. Thank you so much. Mhlawumbe nabantu abafisa ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Abantu bafuna ukuxhumana nami ngisebenzisa WhatsApp inamba 081 Okay. 081 84 83 532. Ayiphinde man of God. Of course. I did Sorry. 081. Sorry. 081 84 83 532. Iyo le WhatsApp ngayo? No. Oh, enye lo ibizayo. Call is
ifoni lena ayisebenzi, yalahleka isim card yakhona, but ayikhona ukuthi ufake enye isim card la khona. Yes. No bengithi ubiza le bese WhatsApp ngayo ubiza enye. No, ayisebenzi leyana, isebenza ku WhatsApp le ku WhatsApp. So i-call ma umuntu engifonela ngiyakhona ukuthi ke ngimfake ku WhatsApp. Umfake WhatsApp. Yes. Okay, no problem. Call le. No, ye call le. Yes. 081 Okay. 84 83 532. Okay. No problem mama. Siyabonga kakhulu mama. Thank you so much. Yes, mela. UNkulunkulu aqinise nje akuphe isibindi. Yes. Uqhubeke nalolu hambo lempilo. Amen. Bafowethu asibonge kakhulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngokuhlala nathi. uNkulunkulu makanibusise. Ngicela ukuthi sibonane eDurban eMkhumbane, ila sibe sikhona ngomhla ka 2 May. Siyaqala ekseni ngo10. Siyobe silapha na eDurban eMkhumbane. On Google Map ungathi nje uMkhumbane yokuthatha ikubeke. eDurban ke eMkhumbane silapha kulapha ngase Richview ko Mayville, Chesterville. Kuseduze nalawo malokishi. So uma ungabe useDurban usemlazi kuphi kwaMashu, you do not want to miss this one. You do not want to miss this one. Please do join us. Lapha bafowethu, it's gonna be a very great day. In Jesus' name. Amen.